ubarden wasya jinit hak arpulai tarik ubenai ubasan jongka arhajar arpulai wasya jinit ka subjek jong jinsya jinit jong kalong ba udaway ka reservation policy udaway kan bar haga na jinsya jinit jong baardan ya bon ilong kami kibalalalik ban ngaulen pajbak hamtam na sosong balik pananong krem balik ban ngaulen ya kata jinsya jinit baki donru kebal duay kebal kerpat ya blay buun yarap namar bau sajin it te kejajing duai ka bakum no ngam tip namar ma ka syong ha kejing syong sim ka rukom duai tang ba ka ta kejing duai ka long baun nong yam bat ma ka ta sorkar mi klaya ha kejing alam bukan sama kadai banle mardor ya kata kejing sajin it jong bar dan ya ka reservation policy te andre wasajin it hadu ship house ni kala ki wing so shalom te wa na shem jing na with the man hadu si pos ni fa jing it bardan tang na kamenta ni ka isu bak hadin hadu menta kalalong lai snem tam te habang snap menta haji madana syuru kam isu ka isu nara snap haji opes ro Mjur snow shoe, ngasnap hasura mjur snow shoe, ngasnap hanno wat itiu pro namyo snow shoe, kajak kena ka reservation policy. Te kacintari jangan mentah naubar dan kumung syajin it. De presiden jongpura nyakwati ba unjubab dia kan ni babalai kejarangan karena ke subjek balai kejarangan nakeli kan ni hato ubardan habau ngabjar ulah jo baca nak soka nakalian jongahi ngasukwa ban tipno ba pide ban jubab igini gijing keli ke bang ngakeli mentaba pide ban da jubab ha ba khnang menentip bat ngan ong ya pisi pos ni ada pim jubab ni kini ngan ti yaki nurim jam kene ka parti pra pejo bardan te don ka bor baro kinong ikhmat kide ban dem hakcat jom bardan lada kim dem de penduk batiket ula ban le la pujatkan pihak dem lut baro fai